indaba imayilana no DJ Tira qala nini ukuhlangana no DJ Tira for umuntu ongazi naqala nini ukusebenza ndawonye ukumazi DJ Tira ngimaze after Clash of the Choirs kwakuyi competition le yayingenelwe i-Team KZN wayeumuntu owayesikhatha kakhulu njenge-celebrity umuntu owaziwayo wala emizani kodwa ke saqala ukusebenza naye ngo-2017 okay siyabona konke okubhalile kodwa mhlambe nje siyafisa ukudlula kancane la wake wayibika yini mhlambe noma kwaba nobudlelano benu sakushela mhlambe yebo wazama ukushela mangiphuma ku-Clash oza kwethu sasina kuthini no because wafika nje hotel esasikulona ezobona mina ngokuhlonipha kwaye master wethu engithanda umntana egama ngamlalela kodwa ngazi ukuthi ke ubudangithandi kwase kwabe ukuthi angimkomanga ke kusukela lapho ngoba vele ngangithandi konje uthe kodwa wazama ukutshela khona lapho konje uthe umuphi unyaka 2014 after Clash of the Choirs okay all right isiphi mhlambe isigameko nje sikhumbulayo mhlambe khona nani ke nadlula mhlambe emanzini amponjwana kulolu suku engikhuluma ngalo ngikukhumbula wamamanzi amponjwana ayengekho sithi ngoba sasi ku photo shoot so nje sasibhizi sikhumula sigqoka yabona nje ukuthi sishutha lento le for i-album le Afro Summer 17 angikhumbuli ngempela bekulo phuzodakaya ngifuna manje angikhumbuli and then into ikhumbulayo ke ngalolu suku kwase kwenzekani le kwenza ukuthi usolo ukuthi khona into eyenzeka okungangenza ngithi ngaya kwakhe okungenza kwakhe ukuthi i-studio from i-studio la sasikhona kwakuzoba seduzane ukurequesta from his house to my home okuthi vele ke wayenganqani ukuthi asibize lo Uber yabo makuyizinto zemsebenzi so nakhona lapho kwakuyena ngangilinda yena ukuthi mayeseqedile kakwenzayo angirequesteleke bese ngikwazi ukuya ekhaya la ngabe sengithuka khona ukuthi ayi ngisengivuka kanjani manje kuseni la eduzane kwakhe ukuthi angikho ekhaya uyabona kanti ke futhi okunye engathanda ukuthi kwazeke ukuthi kwakhe ne-studio kuyigqekelo kodwa uba bengibona lapha abantu bekhomenta bethi wawufunani nakwakhe kwathiwa bathi kuyigqeke nje lilodwa ekuhlukeni nje iminyango but kuyinto yodwa so ya ngangilinde khona ukuthi angirequestele kwakhe angazi ukuthi kwabesebenzakalani-ke ngiyacabanga futhi njengomuntu phela mawufikile futhi he offered me some food or a drink eyangenzanga ukuthi mhlambe ngize ngigcine ngine-blackout ukuthi ngiphaphameke eceleni kwakhe uphaphama ngayikhathi zini ngiphaphamama njengakusasa ekuseni ngizokhumbula futhi ukuthi kwakuyisonto ngoba uma ngivuka uyafika kancane ngqondo ukuthi ngaphezulu wayengagqokile yena ne bathi angimpenyanga la ngifica mama wayengagqokile ngaphezulu kuba ukuthi ingqondo yami ithi it's a Sunday ngiyibone futhi kancane eshaweni ngigeza till ngibona sengigqokile leyo nto engikhumbuza ukuthi kwakuyilolo suku i-outfit engigqokile on that day because i-outfit engashutha ngayo kwi-photo shoot and it was a Sunday because yabona makade uhleli nesithandwa sakho umuntu then useyakuvalelisa and ungithinta ngendlela engathi uncomfortable yabo yimngedwa odidekile ukuthi ayibokwenzakalani la engathi usenano kunengi ukuthi engathi befisa ukuthi umuntu uhambayo uyayibona and I was like no ngicela ukwenza into right and ngicela ungirequestele ngenkonjeni from there ke ngasuka ngaya straight enkonjeni futhi usukulami-ke liphelela lapho yonke into nje was like blurry nyana yabo mangathi usaphupha usadidekile usayibuza nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani nje okay kwangakuleso simo kanjalo kwi-recollection yakho izinto ezenzeka uyakhumbula ukuthi uvuke ugqokile or ungagqokanga empeteni hayi no angikhumbuli ngivuka ngingagqokile or ngigqokile angikhumbuli angifuni ukuqamba manje angikhumbuli mhlawumbe but I know ukuthi
into engangigqoka cishe kwakuyisketi futhi kwakuyisketi ngoba leso sketi engisikhumbulayo ukuthi ngahamba ngaso ngayo enkundleni so angikhumbula ukuthi mina ngakwa nginqunu ongangenqunu njengomuntu oshocked uyangena uyogeza umzimba wakho yakutshela ukuthi khona into engathi yenzekile o mhlambe nalokho angeke usakukhumbula njengamanje. Yes, umuntu esifazane uyeza ukuthi khona yenzekile la uyabuza nje lokho ukuthi khona yenzekile lana kuyukuthi ke ngangenayo ishow yabo ngoba ngisadidekile but ngathi ngicaliseleka nangendlela akasafisa ukuthi engabe ngiyahlala naye ngayo yabo ukuthi hayi man if bengekwazi ukuthi ngiyenzekile then the next day lo muntu behave kanje uyibona lonto leyo phela kumele ngabe sonke sithi shock kubeke kuthiwa mhlambe whatever mina bengithathile ngayizolo nayo ubeyithathile yabo bele sithi masivuka ngakusasa sonke sithuka ukuthi ayikwenzakalani la but no yena he was too relaxed ukuthi ngathi mhlambe akakhumbuli ukuthi kwenzakaleni. Mhlambe omunye umuntu uzothi njoba sibheka nasey'nkundleni zokuxhumana bathi abanye umsuka wendaba uma silalela ngendlela obhale ngayo umsuka wendaba ey'nkundleni zokuxhumana ubungeneme ngey'mali okwakumele uyithole zomculo enani kade niwenza naye uDJ Tira. Ungathini kulaba abathi hayi isizathu sayo yonke lento ingenxa yokuthi mhlawumbe ama-payments akho awutholanga ukukhokheleka mhlawumbe yikho usukhipha into ukuthele njengale bese bethi abanye futhi ubuthuleleni isikhathi eside kangaka mhlawumbe kungaba yilo mbuzo mbili yabantu izinto abayibuzayo ey'nkundleni zokuxhumana. Okay, to be honest, mina bese ngilahlile ithemba ngamaculo ukuthi khona mhlawumbe imali engiyithola yabo. Bese ngilahlile futhi ngenza uqolo ngakho but uqala kwami ukuposta vele kwakungumi-expose ukuthi udlalile ngathi siyama upcoming artist. But then ngithe mase ngibona indlela katatazele ngayo esabona nje lawo ma-post ngabona ithuba lokuthi hayi-ke ilo leli thuba ngoba uyafisa ukuthi ngiwadelete yabona ama-post ukuthi angivele ngivuselile yathi ukuthi ngicela angichazele ukuthi kwenzakalani and that was my only condition ukuthi-ke na-ke ngingathi mhlambe after that ke sekukhona-ke imali engingathi ngiyayithola yamaculo yabo from him kahle kahle mina I make peace with amaculo ukuthi awangenzelanga lutho njengoba mhlawumbe ayichaza ikona nje lokho engingakusho ukuthi ngithanda ngibona ukuthi useyatatazela uyanyakaziseka ngendaba yala ama-post ngabona ukuthi okay ngicela ukubuza ukuthi kodwa kahle kahle kwenzakalani ngalo lathi ngoba bekusuku nje bengizamile ukulibhlokha ngayo yonke indlela yabo mawuzopretend ngathi into ayikazi ikwenzeka kodwa deep down bengazi ukuthi lento iyangihlukumeza yabo ngoba mina ngumuntu okholwayo and every time kubizwa ama-altar call wabantu abalalele into wrong, the first person that came to mind or the first day ebefike engqondweni yami was that day with time. There is a day where I really don't know ukuthi kwenzakalani. So bekuyona inhloso yami ukuthi angithole i-closure yabo ngikwazi ukuchazeleka ukuthi kwenzakalani bese-ke ngiyawadiliza-ke nalama-post asekhala ngayo ngoba ngengeyona inhloso yami ngilungcolisa ngegama lakhe yabona. So nje it's not about imali, and if it was about imali kade engibuza ukuthi ufisani ufisa ukuthi angenzeleni mina ngifisa angenzeleni yabo. But bengimtshela ukuthi I can't come up with the amount yemali engathi isusa yonke mhlambe lento engi-experience except for ukuthi wena kodwa ngiphazele ukuze ngibe ne-closure, ngibe ne-healing, ngikwazi ukuthi nami ngiqhubeke nempilo bese sikhulumayo ngokulungiseka kwamaculo. Kahle kahle nje isifiso sami kwakuwukuthi yena akachazele mina kwakuthi kwakhuluma nabo kuyakubeka ukuthi iyasabuthi ngizomplaster nokuthi mhlambe what if nothing happens vele. Angikholwa-ke mina ukuthi umuntu angenza into yokuthi umuntu angakhumbuli kahle ukwenzakaleni ngayivele ebezokwenzela ukuthi akulale nje kungenzeki lutho akuyenzi sense. Awucabanga ukuya emtholampilo akufika indlela engangisashocked ngakhona and in disbelief angikhumbuli ngempela yabo. Umtholampilo was the last thing on my mind. Angifuni ukuqamba amanga. Angifuni ukuqamba amanga, was the last thing. And into mhlawumbe ngayicacisa ukuthi I've been in a similar situation yabona ngisayingane
bayazi abake mhlambe baba sesimene kanje sokuhlukumezeka kanje. Ngisayingane kwaba nezinto ezikanje empilweni yami and lobo buhlungu bokubona abantu bekhale ngibathandayo bokubona nemndeni wangale uhlukumezeka. I don't think I was ready ngo-2017 to go through a similar situation. Manje sekumele ngibhekane nomhlaba wonke njengoba ubona nje kuma-social media wami manje kwenzakalani ngiyathuka yabo ngathi nje khona abavele badilizwa ibhasi bangithuka of which nabo angibagcika kakhulu and I pray ukuthi makuabantu besifazane engathi uNkulunkulu angabavikela nengane zabo ayivikele nje mina ngiyabaxolela. But this story is my truth and now I feel like it's the right time because sengikhulile ngokweminyaka ngokomqondo even spiritually. I don't think back then ngangaba nawo amandla okumelana nalento esengibhekene nayo manje. And phela uDJ Tira umuntu omkhulu kabi kwi-industry ukuthi ungavele uthi ukhuluma kalula kanjalo ngento efana nale. Yabo. Look asivale ngiyazi ukuthi nawe uyasho ukuthi uyababona bayakuthuka basho ezinye izinto. Lapho kufuna sikubuze lo mbuzo noma ubrutal njalo. Abaningi bakhala ngokuthi ufike wathula kwaze kwayimanje ubungena inkinga if ukuthi ubezokukhokhela imali yakho. Indaba yaqala ngendaba yemali then uzuqalile baza basebenzisa amagama ukuthi uzama ukugibela phekwe igama lakhe ele brand aselakhile. Kumuntu onomqondo onjalo nokukhuluma kanjalo ungathini response yakho yokuthi uzama ukucekela phansi career yomuntu wawuthulile wawungena inkinga nakho usekuvumbuka manje? Ngiyacabanga ukuthi kuma screenshots engiwathathile and bengisakustressa namanje ukuthi akusisi isifiso sami ukungcolisa igama lakhe. Khona la ngangincenga khona ngize ngithi mhlamba ngicabangele nalabo abangalithola sengifaka amagama abo abangangeni kakhulu kule ndaba le njengoba into usho ukuthi iqale ngomculo yabo. So it was never really about destroyer ne-brand yakhe nani ukuthi nje it's unfortunate ukuthi sekuhambe kwazi kwafika la but ukube ubekwazi ukungichazela ngathola le closure bengitholile mina bengizoba at peace ngisuke yonke into engibhalile kodwa ke manje sekunzima kakhulu ngoba sisindoza nawe ukuthi isiqhameza sekukhona nabanye basifazane abangithintayo abashoyo ukuthi experience the very same thing engikhuluma ngayo. So manje sengiyabona maybe uNkulunkulu uyangisebenzisa yabo ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngikhulumele nalabo abangabanga nesibindi sokuma ukuthi ayinto kanje nami kuyangishela ngaye futhi umuntu oyedwa lo esikhuluma ngayo. Look asibonga kakhulu isikhathi sesivele sisishayile njengamanje elakho lokugcina ngafisa ukushiya nje nabantu bonke baseNingizimu Afrika ngalolu daba lolu. Istory sami sinjalo nje bafethu iqiniso lami leli futhi I am willing to even go to court ngime phambi kwemantshi ngichaze njengoba ngichaza nje ngiyabonga kwabangisupportayo kwabangithukayo nabacabanga ukuthi mhlambe ngidinga ama followers ningithuke niqede bafethu bese unfollowisha ke kulungile. Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi bakhona abazosizakala abanye besifazane abazokhona ukuphumela obala bekhulume ngenkinga efana kanje ngoba kusekungesiko ukuthi ke umuntu esifazane uzizele into kanje yabo and kuba buhlungu mawusugqekeka engathi manje iphutha lakho wena umuntu esifazane. Lokho siyabona uvula icala namaphoyisa eMzansi izophelela khona mangibheka baba ngoba namanje incazelo angayitholi. Okay. Lokhu siyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lokuthi sikhulume nawe Luke Ntombela mayelana nodaba olumbandakanya uDJ Tira noma ke engekho njengamanje kule interview kodwa nje bekuwukuthi sizwe uvo lwakho njengomuntu ke okuwena oqale waveza einkundleni zokuxhumana ukukhathazeka obhekene nakho besifisa nje ukuthi sizwe imizwa yakho nohlangothi lwakho nomlaleli esekhaya njengokuba ke ebefisile ukuzwa. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami sisimba. Look Ntombela okhosini FM siphinde sisho ukuthi DJ Tira producer uzamile kusuka izolo ukuthi amthole akakabuyela ngakithina ukuthi asitholele ithuba lokusiphendulela. Uyasazi ukuthi utholala kanjani uTira uma eseready ukukhuluma nathi. Lalela uDJ Skemela noRosa njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwiVuka Africa Breakfast Show.